Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe, umugoroba mwiza, ijoro ryiza, ibihe byiza bitewe n'aho uherereye. Twe turi mu burasirazuba bwa Afurika, ni umushakamba ku Muco Wacu TV hamwe na Sentama kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Sentama, muri amahoro, bwije neza? Mwiriwe neza mushakamba, natwe turaho turakomeye. Ni amahoro. Bwije neza ariko namwe? Yego bwije neza nta kibazo. Tuje mu makuru nk'ibisanzwe, yo turi kumwe barabizi ko tuba tugiye kujya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta byinshi tuza gutindaho, turaza kwibanda ku nama y'umutekano iri kubera, inama y'umutekano ya ONU iri kuba i New York, aho MONUSCO yagaragaje ko ibabajwe no kuba M23 yariyubatse mu buryo bwose bwa gisirikare n'ubwa gisivile cyangwa ubwa politike, ndetse by'umwihariko ngo ikaba imaze gufata ahantu hikubye kabiri aho yafashe muri 2010 yari yarafashe muri 2013. Bwana Sentama, wabikurikiye ibi bintu, urabona MONUSCO kubitangaza bihatse iki? Ese urabona bizaza guhindura iki? Birumvikana mushakamba, ibi bintu batangaza kuri uyu munsi MONUSCO usanga sinzi ibyayo, ntabwo ni ibintu mu ndimi z'amahanga ubundi babyita ambivalence. Mu mwanya umwe iravuga iti ndarwana, mu wundi ikiregura ivuga iti barakomeye ntitwabashobora. bimeze bite? Ni uko nguko imeze. Ariko ikigaragara mushakamba, bari abantu baje kwishakira amaramuko. Icyantangaje ni kimwe, kuba Bintu Keita atavuze ko ubufasha baha MONUSCO baha SADC nta kintu bumaze. Bagakwiye gushaka ubundi buryo kibakemura ikibazo, ahubwo bagakomeza gushimangira ubwo bufasha bwa SADC, kandi intambara ari byo byenyegeza umuriro mu ntambara hagati ya M23 na FARDC. Birumvikana barakomeza bakenyegeza, ariko je ikintu mbona wenda cyaba nibaza ko baba bagira bishakire manda komeze yongerwe. Igihe bari bafite hariya komeze cyongerwe, ugiye kureba wabona ari ibyo ngibyo. Unarebye Keita yabivuze ababaye. Yego, bigaragara ko ari kubona ko ashobora kuba bari kumukura ku biryo. baramukura ku biryo, nawe akabagaragariza ko M23 imaze gushinga imizi. Noneho imaze gushinga imizi ku buryo bisaba, mbese ameze nk'umuntu urimo asaba ngo yongererwe igihe, akabinyuza mu nzira iziguye, mu nzira ndende. Ikindi kibabaje kirimo ni uko ari gushyira mu gatebo kamwe M23 na ADF. Niko kubikomeza nyine, aragira ngo bikomeze bigaragare ko bikomeye, abone igihe kinini. Umwe bamuhaga umwaka, bamwongera igihe kirekire, bakomeze bikorere gukora, kandi ushakamba niko kubonamo ibyo barya. Ikitangaje kindi nabonye kandi kibabaje, kuri FDL noneho ntibakivuga. Ariko ngo bahora batabaza da Murangura. Ariko kuba Bintu Keita avuga M23 akavuga ADF, ubundi yagakwiye kuvuga ADF na FDLR, kuko nibo nabonye yayivuzeho, ariko yayivuzeho akomoza kuri biriya by'i Rwanda. Ni ibya Rwanda gusa yavuze, ntiyavuze ko FDLR iri kwica abantu, ntiyavuze ko oya ntacyo ajya yishinja, wagira ngo sinzi yanywanye nayo cyangwa bimeze bite. Niyo imucukurira amabuye. Kurya banakorana ntawabimenya. Ariko ikiriho yayivuga, ayivuga muri biriya biganiro bya Rwanda ku ngingo ivuga ko bemeje ko isenywa. Bemeje ko isenywa, naho ngaho ayivuga, ariko ntashobora kuyamagana, yenda avuge yikorera ibi n'ibi n'ibi,
kandi birahari mushakamba none se ugira ngo bari abantu bicwa igoma ninde ko biyoberanya bakita wazarendo ujya ubundi CFDR mushakamba bose ni FDR runanyibukije ko ahubwo bavuze ko wigoma noneho ngo nta musirikare cyangwa umupolisi umusirikare wambaye imyenda ya gisirikare wemerewe kuhatambuka kandi n'ubwa kenshi bavuga bati turabaciye mu mujyi wa Goma. Reka tureke gutinda twinjire ku video ndetse n'amajwi y'uko bimeze cyangwa bitukahita byivugira aho yakuriye ingofero M23 ariko ajiginwa rwose arajiginwa cyane. Begeranya video ubundi tubijyemo ikanyirebe se ko azajiginwa kugeza MONUSCO ivuye hariya kuko nk'uko yabivuze iyi ntambara itandukanye n'izindi ni ukurwana batsinda bagatura iwabo bakatuza bene wabo bagaturana batuje bakubaka Kongo nshyashya kandi nziza bakicwa batsindwa nabwo bagapfira ku butaka bwabo. Dore ngaha ariko ngira ngo bari banabisomye bavuze bati le M23 consolider son occupation civile et militaire au Nord Kivu. Ngo M23 yamaze guhamya ubuyobozi ibirindiro byabo bya gisivile n'ibya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Aujourd'hui il contrôle des vastes zones dans le territoire de Masisi, Ruchuru, Warikare, Nyiragongo et Rubero. Uyu munsi ngo irimo irakontorora ahantu hagari cyane muri territoire ya Masisi, ya Ruchuru, ya Warikare, ya Nyiragongo n'iya Rubero. Un espace 2 fois plus large que celui occupé en 2012. Ahantu hangana naho yari ikubye kabiri hangana naho yari ifite muri 2012 hakubye inshuro ebyiri. Nta nubwo hazi mushakamba harenze za nshuro ebyiri cyane. Raporo Bintu Keita du Conseil de Sécurité, raporo ya Bintu Keita Tanzania dukinire video n'ikivuga. Mesdames et messieurs, distingués membres du Conseil de sécurité. Ngo badamu bagabo batumirwa beza niba navuga beza batumirwa banyakubahwa batumirwa uwo niwe yego ndavuga mu gifaransa. La situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu reste préoccupante. Ati uko umutekano wifashe muri ibi bihe muri Nord Kivu no muri Ituri biteye inkeke. Babyumva? Yego. Le M23, non signataire de l'accord de cessez-le-feu, a consolidé son occupation civile et militaire au Nord Kivu. Hamwe n'ahangaha avuga ko yahamije ibirindiro byabo bya gisivile na gisirikare muri Nord Kivu. Hari akantu abanza imbere k'ikibazo kanagaragazamo n'ikintu ni nacyo giteye ikibazo cyane. Abo ngo le M23 non signataire ni ukuvuga nta ruhare yigeze igira mu biganiro by'i Rwanda. Bimaze guhamya ibirindiro byabo bya gisivile n'ibya gisirikare. Yego ni ukuvuga ko itasinye mu masezerano y'u Rwanda. Nta ruhare yayagizemo. Yego. Kandi nayo guhagarika imirwano. Il contrôle de vastes zones dans le territoire de Masisi, Rutshuru, Walikale, Nyiragongo et Lubero. Ngo uyu munsi ngira ngo ni bya bindi nanasomye nawe ugeze no kuvuga. Uyu munsi ngo irimo iracunga ifite ahantu hanini icunze muri territoire za Nyiragongo, territoire za Warikare, territoire za Masisi, Rubero. Na Rutshuru niba Rutshuru nabivuze. Yego.
un espace 2 fois plus large que celui occupé en 2012. ngo ni ahantu hakubye inshuro ebyiri aho yari ifite muri 2012. inshuro ebyiri mu bunini, ariko mu bugari. Ariko abantu babyumve, hari uwabyumva ariko akagira ngo M23 yakomereje aho yari kuri aho yari ifite icyo gihe. Hoya Bose yari yahatakaje, yatangiriye kuri 0 muri 2021. Kandi bituruka ku kuba leta ya Kinshasa ariyo yayishotoye. yaranze kubahiriza ibyo bumvikanye. Yanze kubahiriza ibyo bumvikanye, yanayishotora kuko bari bituriye mu birunga, abandi babateramo. Yego. Kandi babateramo bavuye mu mishyikirano Kinshasa biganiro. Ibyo baganiriye Kinshasa ntibabibemereye, ahubwo bahita babanza. Reka dukomeze, ndabona kagiye no kurangira. Les forces démocratiques alliées, ADF, demeurent le groupe armé le plus meurtrier avec des centaines de civils tués ces derniers mois. Mesdames et messieurs, ngo ADF naro iriya yo muri Ituri, ngo niwo mutwe witwaje intwaro muri Kongo, ngo umeze nabi. Umeze nabi, urimo uhitana abantu cyane, umeze nabi hariya muri Kongo. Ni ukuvuga ni wo mubi. Yego. Urumva rero karangiye. Ubwo kakandi ni kaba katarafunguka, ndaza gukina hano wumve uko bimeze. Ushobora gukina aho ngaho tukumva. Hariya kanze gufunguka. Reka tuve aho bamusemurira tujye aho ivugira. Arumvikana nabi cyane. Reka tujya he? Arumvikana nabi cyane. I wish to take this opportunity to thank you for this new opportunity to inform about the situation in the permanent representative of the Republic of the United Nations of Angola, about the mediation by support. Madam President, distinguished members of the UN. years after the 2023 elections, and in line with its program of action, the Congolese government has initiated governance reform to I wish to take this opportunity to thank you. Hano aravuga ngo leta ya Kongo ngo nyuma y'amatora, mumaze kujyaho nyuma y'amatora, ngo yashyizeho ngo ingamba yashyizeho, ariko ubwo sinzi izo arizo, ibyo tukahita niba uzizi. To support the operationalization of this mechanism, mandated to monitor the fourth process ceasefire. Ni ingamba yashyizeho ngo zo gusinya iriya memorandum kugira ngo habeho ceasefire, guhagarika imirwano. Urumva ko hano Mushakamba, yego, hari ikintu kintangaje aha ngaha. Ikintangaje ni uko icyo avuga, aravugamo ibintu bibiri by'ingenzi muri iriya memorandum, arayita memorandum. Yego. Ngo ni aravuga ko hariho kuvuga ngo asinye memorandum y'u Rwanda na arayita memorandum y'abiganiro. Noneho bagasinya, ariko noneho hakazavamo ibintu bibiri. Ikivamo ari ukusenya umutwe wa FDLR, noneho nuko u Rwanda rwavanaho za ngamba z'ubwirinzi. Yavuze ingamba, avuze ingamba. Avuze ingamba. Ibyo yavuze bari nibyo byo. Defensive measures. Avuze defensive measures. Ingamba z'ubwirinzi. Yego. Ariko iyo ufunguye yo kwa Kayikwamba yo warabona ukuvanaho inka.
barabona barutwitse. Aha rero niyo ubuyobozi bwa Kongo bubera amayobera. The concept of operation of the harmonized plan for the implementation. Hanyuzeho iminsi ibiri hasinya ya yindi bise CONOPS. Yego. CONOPS ngira ngo urayibuka ni iriya yasinyiwe Igoma. Igoma byari ku itariki enye. Yego. Enye eshanu z'ukwa 11. Ya ukuvuga ntabwo yasinyiwe mbere ahubwo noneho itariki eshanu gahunda yo gutangiza CONOPS. Yego. Bitangirizwa hehe Igoma. Aha rero ni hagaruka. Of the SPLR and disengagement of forces / lifting of Rwandan defensive measures as part of a broader peace accord. In addition, on 20th November, the mandate of SAMIDRC was renewed for another year. Ngo kuri 20 z'ukwa 11 SAMIDRC bongerewe nk'umwaka. Yego. SAMIDRC ubwo ni za ngabo zavuye bazikoze muri SADC. Ariko ngeze njya nemera ko ari SADC nongere mbivuge kuko yakoze emezwa se n'abaperezida ba SADC nubwo atari bo ariko duke niba bazemeza yego ariko sinzi ko ziriya zakutwi za SADC nubwo batuzita ko cyangwa igihugu kimwe yaje cyambaye ku rutugu umwambaro ikirango cya SADC. Ubwo ni za SADC. Ubwo ni za SADC rwose kuko zikoze ikosa rijya kuri SADC yose. Aha rero arimo aravuga ko kuri 20 z'ukwa 11 ingabo za SAMIDRC ziriya nyine za SADC zongerewe undi mwaka. Yego. Ikadukomeza. In accordance with Resolution 2726, I wish to highlight MONUSCO's continued support to SAMIDRC's international human rights and humanitarian law compliance framework. Hano aravuga uko aravuga kuri iriya gahunda ya MONUSCO yo gufasha gushyigikira hariya muri Congo. Gushyigikira SAMIDRC ariko noneho no mu bikorwa by'ibiri humanitarian bikorwa byo gufasha abari mu bibazo. Madam President, ladies and gentlemen. Itajya mu Gifaransa bahita bahindura. The security situation. Barabihindura. Reka kugira ngo twahagarikira ahangaha. Ibisigaye ni bya bindi twabonye mu Gifaransa ahandi tubanza muri ya video y'amasegonda. Yego ni bya bindi ni na bimwe byanditse no mu magambo. Igitangaje hano rero bwana Sentama. Yego. Ni ukuvuga ngo bafite uburyo babiteguye no muri ONU. Inama nakurikiye video nayikurikiye na mbere yuko bavuga Amerika nayo isaba u Rwanda gukura ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yabivuzeho. U Rwanda Kongo igira ibyo ishinja u Rwanda narwo rugira icyo ruvuga rushinja Kongo. Ni ibisanzwe tubabivuze kenshi ariko kirimo ni kimwe ni ibintu biba byateguwe ukuntu kuko nujya muri protocol urasanga Bintu Keita yari yicaye ku ruhande rwe imeza ye iri kumwe ibyicaro bye biri kumwe n'ibyo uhagarariye u Rwanda. Noneho ibyicaro byo bya Kayikwamba byari kumwe n'uhagarariye Angola. Yego. Ku buryo ubona rwose n'uburyo bateguye ibyicaro harimo utuntu utamenya. Yego. Ntibabatatanyije ntibabashyize hamwe ariko buri wese bagiye bamuha undi bicarana. Yego. Hanyuma Chakamba Karame. Twitege iki kuba MONUSCO yemera ko M23 imaze guhamya imizi imaze gukomeza imizi. Ikibabaje
nuko MONUSCO ibyemeza ariko ntibwire Kongo ngo yemere ibiganiro, ahubwo bo bakishimira ko intambara igumaho. Mu by'ukuri ibi ngibi ubwo muri 2021 cyangwa 2022 MONUSCO yavuga ko M23 ifite intwaro zigezweho, byari bihatse ikintu cyo kugira ngo bemerere Kongo kugura intwaro. Kandi byarabaye, Kongo barayikomorera itangira kugura intwaro ku mpamvu ku isiri bari bafitanyeho na MONUSCO. Ubu rero nibi MONUSCO yavuze hari irindi siri babiziranyeho na Kongo, ahubwo twitega ikizaza gishobora kuzaba ari kibi cyangwa cyenyegeza intambara kurusha uko bimeze uyu munsi. Mushakamba, iyo urebye hano hantu barimo bararwana ku mpano, barwana ku sinzi, reka tuvuge kumwe bajya babivuga ngo ligne de front. Ligne de front zose barimo barazirwanaho. Ndimo ndeba mu kanya hari ubuhamya bw'umusaza Museveni. Umusaza Museveni arivugira ati, today I met with Honorable Tete Antonio, the Angolan Minister of International Relations and Special Envoy to His Excellency João Manuel Lourenço. He delivered a message from the President. Urumva Museveni yakiriye Antonio Tete. Yego. Antonio Tete uyu ni wa mu ministre ujya uhuza Nduhungirehe na Kayikwamba. Uyu munsi abakunzi bacu barimo kwibaza se uyu muntu uyu mu ministre ubu butumwa bwari bukubiyemo iki? Wabishishoza neza ugasanga n'iriya dosiye ntiyaburamo Mushakamba. Birumvikana. Yego. Ibintu aya magambo ya yuriya mudamu Bintu Keita, biriya byose bigenda biba, ibi bintu twabihuza dute, bibize bite? Turongera tubihuze n'ibinyoma biri gukwirakwizwa na Kinshasa ngo bafasha ahantu, ejo ngo hararashwe, ejo ngo byagenze uku. Mu by'ukuri intambara yabo bari kuyirwana muri media. Yego. Kuyirwana muri media bafite ibyo bashaka kugaragaza. Ejo bundi FARDC yirasiye amashuri ku mashuri Ruofu, irangije bigereka kuri M23. Natunguwe nuko Kayikwamba yahise abivuga muri ONU. Yego. Arongeraga azura ibyaboze, aragenda ajya kuvuga cya kinyoma, ya raporo y'ikinyoma ngo ya massacre za Kishishe. Yego. Aragenda agarura nanone bya bindi by'Igoma z'abantu bari bahungiye Igoma. Yego. Ajya kubivuga hariya kandi byaravuzwe kenshi. Yigeze avuga bari abantu bitwaga abawazarendo? Ntiyavuga n'imfungwa. Reka rwose Bintu Keita tumusabe bari abantu, navuge bari abantu. Ntabyo yavuga kuko nabo nabashiremo, noneho agira uwo amushinze mu binyoma cyangwa mu kuri. N'ibyo yavuze aba yabyumvikanye na Kongo, bamuhaye amafaranga. Yego. Kandi ni ngombwa ngo abumvire kuko amaze kwamburwa ibirombe, arebe ko bamuha n'udusigisigi. Yego. Ni ngombwa ngo bumvire rwose. Ikiriho nuko iyi nama n'izindi ziri kwenyegeza imirwano. Ushobora kubona imirwano yaguka, yaba muri Walikale, yaba muri Rubero, ndetse inava muri Masisi, ikava muri Rucuru, ikambuka mu bindi bice bigana Sud Kivu, cyangwa se tukaba twanabona Goma ifatwa bwana Sentama. Nabyo ntibyagwa n'aba bakunzi b'M23. Mushakamba, Goma ifashwe byaba ari byiza, simbizi n'umuturage waho yaruhuka. Yego. Ariko giye mu mboni zanjye sinabifata. Reka tubiharire abarwana, nibo bazi ibyo bazakora. Ibyo bazaduha tuzabyakira byose. Tuzabyakira dutya, ariko giye uko mbireba iyo mbyitegereje
ndebye uko bigenda bimwe dukurikirana umunsi ku wundi. Ntabwo ndabona ngo bifatwa, ahubwo ndabona ahantu nka Rubero ku cyicaro, yego, ndabona Masisi ku cyicaro, hariya haragwa vuba. Ikindi mbona buriya byabaye isibaniro Rubero, ariko buriya intambara ikomeye ije guhindukira yerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. birumvikana. Jewe niko mbibona, kuko buriya FRDC bafite imirwanire yabo bazanye. Iyo ubonye barwana hamwe batangiriye, ntabwo ariho baba bashaka kurwana. Kandi ntabara n'ijya Kivu y'Amajyepfo bizaba birangiye. Ushobora gusanga uyu munsi ahubwo barimo gutegura urugamba rukaze hariya, bakajijisha ngo barwane ruguru hariya, noneho ahubwo bitegure neza Kivu y'Amajyepfo. Yego, nibyo basigaye bakora. Bwana Sentamba, twabitega amaso tukabireba, tukazamenya n'icyo ubutumwa bwa Tete bwa Joao Lorenzo hariya mu majyaruguru, tukazamenya icyabwo ko kiracyahishe ntikiramenyekana. nibyo Bwana Sentamba, ariko turireba mbere y'uko wenda twagana ku musozo. Turasubira i Paris turebe dusubire i Paris Mushakamba, muri ruriya rubanza rwabaye. Yego, ngira ngo mu makuru yacu yatambutse uko twaruvuze, abakunzi bacu bashobora kuba batabyumvise neza, ariko noneho tubivuge neza tugendeye ku ncarubanza. Kopi y'incarubanza iravuga ngo ntabwo ari yose, ni igice kireba neza iby'ibihano. Hano baravuga ngo kondane, ubwo ni urukiko rukondana. Yego, condamne Charles Onana et Damien Seriex à payer au titre de disposition de l'article 475-1 Code de procédure pénale. Ngo bahanishije Charles Onana, niwe waregwaga, ariko ntiyaregwaga wenyine mu Mushakamba. Niba uzi ikintu bita kugobokesha, n'uyu yari yagobokeshejwe. yego, Kugobokesha ngira ngo urabizi icyo bivuze. Uyu nyiri iriya nzu yo kurya, uyu nguyu Damien Seriex, urukiko rero rukaba rwabahanishije kwishyura à l'association Ibuka France, guha association Ibuka yo mu Bufaransa la somme de 1000 euros, une solidam, étant précisé que cette somme pourra être recouvrée par Maître Lindo dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Nuvuga amayero 1000 bazaha uyu Maître Lindo n'ay'ubwunganizi bw'avoka. Uvuga Ibuka France, Ibuka yo mu Bufaransa yagomba kwishyura uyu muavoka wayiburaniye, uyu nguyu Maître Lindo, ikamwishyura 1000. noneho bariya rero bahanwe nibo bagomba kuyatanga. À la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, ni ishyirahamwe ni ihuriro mpuzamahanga rirwanya ivanguraruhu. La somme de 2000 euros
kwishyura iri shyirahamwe ibihumbi 2,000. yego. noneho à l'association communautaire rwandaise de France hari n'ishyirahamwe ry'abanyarwanda baba mu Bufaransa, la somme de 2,000 euros. ahandi au collectif des partis civils pour le Rwanda, ni ihuriro rya gisivile ry'u Rwanda. wabona hariya mu Burayi abantu baba mu mashyirahamwe, wasanga naryo hari irindi ihuriro, nabo ibihumbi 2,000 by'idolari. ubwo bimaze kuba bingahe? ujye umfasha kubara. bimaze kuba 7. 7. hari igihumbi cya association Ibuka yo mu Bufaransa, hari yego kizahabwa avoka, hari 2 byabo, hari n'ibindi 2. hari 2, hari na 2 bindi, hari n'ibi 2. ubwo bimaze kuba 7. yego. haje ibindi 2. hari association Survie. association Survie ubwo ni gukomeza kubaho. yego. gukomeza kubaho ni ukurokoka se n'ibintu nk'ibyo. ubu bibaye 9. yego. urumva ko abakunzi bacu rero ibyo bari batubwiye ukuri two twabaze make. à la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu, la somme de 1,000 euros. bibaye 10. yego. noneho à la ligue de droits du citoyen, iri shyirahamwe sinzi ngo ni ryo mu kihe gihugu, byaba nko mu Bufaransa hari. noneho nabo 1,000. bibaye 11. ngira ngo ni ibyo ngibyo mushakamba, ibihumbi 11 by'amayero. ariko iyo ukurikiye rero ukakurikira, hari nk'umunyamategeko wakunze kubikurikirana, yego, witwa Maître Gisagara. kuri we icy'ingenzi ni ukuba yahamye uriya mugabo Charles Onana n'uriya wamufashije gutangaza, kumurika igitabo gikubiyemo biriya bitekerezo bye bya jenoside. kuba bahamwe n'icyaha nicyo kintu gikomeye cyane. yego. ibi bishobora gutuma n'undi wese wahirahira kubikora. hariya mu Bufaransa uwigeze kwandika avuga ngo ntabwo umuntu w'umunyamakuru yanditse ngo ibi byabaye kugira ngo bamenye ko Ubufaransa butakiri ijuru ry'abapfobya jenoside. babimenye ngo ntabwo Ubufaransa ari ijuru ry'abapfobya jenoside. ni ukuvuga ntabwo ari ahantu umuntu upfobya jenoside yajya akidegembya uko ashaka. yego. ngira ngo nibyo mushakamba. kereka habaye hari ikindi twavugaho. nta kindi twagana ku musozo, ariko muri make ni ibyo ngibyo. ngira twashimira abakunzi bacu twagana ku musozo. yego. ariko hari umuntu umpaye amakuru. yego. mu majyepfo, Kivu y'Amajyepfo harimo gushya. ntibyabura. aravuga ati wandugure dutabara wanarunguza abanja yote Rurenge. Zimeingia mtetemeko sana, ni Mungu na maombi. kuvuga dutabara hariya hepfo yakamejeje Mushakamba. ubwo aya makuru turakomeza tuyakurikirane, natugira aho tuzamenyesha abakunzi bacu. ejo twabona ibiganiro byacu by'ubutaha. yego. twagana ku musozo.
reka dushimire abari badukurikiye, tubabwire ko iki cyari ikiganiro cyihariye ku ijambo rya Bintu Keita, umuyobozi wa MONUSCO hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba twabikoragaho ubusesenguzi kugira ngo abantu byumvikane ibitekerezo byabo. Ibitekerezo bye bikubiye muri raporo bakora n'ibyo baganiriye ku birebana n'umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabashimiye rero, murare neza. Yari Sentama Mushakamba, mikoro yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye, nshimiye n'abari badukurikiye aho bari hagiye hatandukanye. Imana ikomeze barinde kandi ibahe umugisha.